qophii guyyaa boruutiif galaanuu taatu fuuldura keenyaaf ifanuu taatu saqqabaddeetiin dhiyaadde insha Allah anas isinis warra irraa fayyadamu rabbi nu haa godhu sagantaan irraa keessatti maal laalla rabbii fi ilma namaa kamirra sodaachaa jirra hayya gaafii akkamiiti rabbii fi makhluuqa kamirra sodaachuu jirra tasawwar gaafiin akkanaatu nogguun yeroo dhiyaattu akkamitti rabbii fi nama wal qixxeessanii akkami jechummaan kunuu je'ama jechuun keessan ni mala laakiin waan garii afaaniin arrabatti ulfaattee hojiidha yoonii fi salphattu taate laal afaaniin hoggaanii fi je'an ani abbaan fadhe ani ilma namaatiin irra sodaadha makhluuqaa irra sodaadha afaaniin hin je'u afaaniin jechuun ulfaattee hojiidhaan ammoo yoonii fi salphoo taate hamtuudha akkasi quba qabadhu waa malee sagantaa tanan kaafne dubartii takkaatiitu tawbate intala takkaatiitu karaa rabbii deebi'e isiidhaatiitu seenaa tana nuu barreesse seenaa tanaan isin dhiyeessuudhaa deema akkiyattu intalti tuni isiin nama bareedaa fuulaas qabu dhaabbata qabu maasha Allaati uumama siidhaa waan rabbiin waan dubartiin silaa barbaaddu rabbiin ni kanneef galanni rabbiif haa ga'u yeroo kana duuba isiin karaa rabbiin hin jaalanne karaa amantiin islaamaa hin feene karaa ammas duraa fi boodatti isiin fayyanne karaa kanarra bobbaate duuba bareedina isii laaltee ni'imaa qananii rabbiin itti bal'ise laaltee baay'ee qananiitee baxaraante duuba osuma deemuun rabbiin hoggaanii fi tola fadhe wahuma sababa sii godha qabee funyoo siidhaa qabee funyaan siidhaa qabee harkisee karaa isaarra kaayyate rabbiin hoggaanii fi milkiidhaan si fadhe milkii isaatiin karaa khayriidhaatiin hoggaanii fi si fadhe fagoon dhaqu rabbi milkiidhaan anaas haa fadhu siis haa fadhu hunda keenya milkiidhaan rabbi nu haa fadhu eega dhugaa akkuma taphaa daleeydeeti sababa saniin karaa rabbii deebite waan daleeydeen siima waa hunda hamtuudhaas daleeydee tanaas firaankii jettee hojjattee tanaas hojjattee waa hundatti ilaalte mi'a irratti ilaalettee kaatee kaameeraa bantee mana keessa kaayyattee ifumaaf kaameeraa namni naa kaa'u osoo hin tahin anaa kaayyataa jettee irra ajaa'iba qotta bar dubbii fida kaameeraa banteeti cal jettee teessemma guyyaa kana guutuu hujii siidhaa tana keessatti kaameeraa kana ofirra caqasaa oolte yeroo nyaata nyaattu naamusaan akkasitti harka dhiqatteeti maaliif kaameeraan na waraabu jira beekti waan fudhattu suuta akkasi fudhattee akkasin naamusaan yoonii fi duubaa wayaa siidhaa huccuu siidhaan hin jijjiirradhallee kayattu taate huccuu biraa gubbaadhaan kaayyatteeti suuta tana jalaan jijjiirratti maaliin sii himagaa waan hamma ilmi namaa if eeggachaa oolte jechuudha nyaata sii keessatti dhugaatii sii keessatti yeroo bilbilli irra bilbilamuu eenyuun irra bilbileette namoota dur nama wajjin haasofnu namoota dur waliin wal janaajannu namoota waan jaalalaa tana wajji oofnu kanaan na bilbileetumaan negee gaafadhee akkasi sun akkasi ji'eetuma irraa cufette maaliif arra kaameeraa turra jira yoonii fi namoonni geeleeleen tiyya saayibban kiyya kanummaan dubraa ka dur wajjiniin nama amannu yeroo dhana bilbilan dur bilbilaan dhaabbannee laal haasoynee laga kana buunee laga kaan buunee haasoynetti arrammoo hanga naamusaa hanga gaarii irraa haasa'ee geelee birgaa abalu kana taate guuniif isin jette taate san teenyumaa rabbi nu haa beeksisu rabbiin nus qaceelchee isi isaa qaceelchu ji'eetiin irra cufette guyyaa lubbuun asin naa galteette imma kaameeraa bante amma lubbuun haasoyte maal haasoyte
eega kaameraan kun na waraabu jiraate aalamaafis dabruun oolu mee arra salaatuu lubbuun na jetteetti. Kaateeti kaameraa biraa gabbaatee ala dheeyitee huccuu siidhaa xahara kaayyattee qaama siidhaa dhiqattee qulqulleeffattee Allah salaata khushu'aa kana kaameraa dura salaatte jechuudha. Amma isiin akkam godheetiin dabarsa jetteeti akka waan osoo isiin quban qabne namni isii waraabee illaanuu isiin tun ammas akka namni jooqa seellaa nama naamusarra guddate tokko nama akkaan sodaa rabbii qabu tokko haa namni booda hiikkatu yaada je'utti fudhatteetuma hogguta akka kaameraa kanaas ijaan hin millattu salaata kana salaatte. Salaataan salaate kana keessatti harka ol qabadhee rabbii kiyya kadhadheetti. Yaa rabbii kiyya osumaan je'uti qab narra jetteetti onne irratti. Yaa subhaanallah. Wahuma rabbiin qaceelloodhaaf sababaa uuma sii ta'a. Isin maal jette? Yaa rabbii kiyya nama si sodaatu na godhi. Yaa rabbii kiyya duraa booda kiyya naa tolchi. Yaa rabbii kiyya akka gubbaan kiyya na bareede kan akka isaas na bareechi. Ji'eetiin harka kiyya ol qabadhee rabbii kadhadhe. Akkasuma rabbiin waan isin kaameraadhaaf jechaa daleettisan kaameraa ilma namaa san kaameraa isaatiin naa jijjiiree na harkaa tana keessa tanuma rabbii dhab nagga jetteette duuba. Achi ba'aan guddoon takka narraa buuteette. Ba'aan guddoon takka. Ba'aan biraa na seenteette. Ba'aan dilii na seentee ba'aan muraaqabaa kaameraa rabbii sahiin jeettemma. Garaa kiyya keessaan ifin jaatte. Arra kaameraan amma yoon ifin irraa kee dileet godhuu danda'u. Irraa haquu danda'u. Kaameraan ammas dhooysuu danda'u. Kunnarra jiraachuufiin guyyaa arraa namaa samachuu dhabee namoota badiidhaa ka waan adda addaana bilbilu wajjiniin haasa'uu dhabee mana kana keessatti kaan ifin fadhattichi utaalee as utaaluu dhabee ammas akkasumatti gaa salaatee akkasi godhe laata duuba kaameraan rabbii hoo kaniin bakka akkanaatti dalagee onarra hin jiru kaniin guyyaa akkanaa dalagee onarra hin jiru jee wulii sammuu tiyya keessa ibbooda deebisee eette yaaduu jalqabeette ومن ذلك اللحظة يروسن الراهي إيماني قلبي تجرى نبوئه صدر ربي قلبي تجرى نبوته فكانت هذه سببا لتوبتي توبتي جاب سببا ناتاتت وبلي سغي وبليتي تجمع كيوما توكو كاميرا في التسديب بفتي أكست تأولتيتيو يروبر كاميرا ست أسديبي akkasii yookaan waraabamu jirtaa siin jalla waraabamu jirtaa siin jan jecha kan kee laallattee gocha kan kee laaltee likhawfi man sodaa eenyuutiif sodaa rabbiitiif miti sodaa ilma namaati. Maal jedhan hadiisa keessan maaltu jechuudha jira akka rabbiin hin taane ahwana annaaziriina ilayka irra laafaa namas ilaalu. namoota si daawwaturraa irra laafaan rabbi si biratti rabbi kan taane namni makhluuqa biratti ifeegu ka khaaliqa biratti ifin eeyne namni rabbiin isa bira laafaadha jechuudha. Intalti tun sababa uuma addaa takkaan dalageettee kaameraa kana babbantee mana kana keessatti akka taphaatti dalaydeen فكانت من التائبات العابدات الآعدات إلى الله كما ربي توبته سناتنا نبريته كل كينيا كاميران ظاهرا نتي أجر رجرات شبات الله خربي كسر نور رجرا هابينو هنگوما مخلوق صدانو تا كاميرا بس هاسودانو أچي بود مال تتيانا مخلوق الرا ربي هاسودانو سنا وتناول فكاتون أركي نما تقودي تو بيجا الله تناخيزتي konkolaataa oofa konkolaataa kana imalmaanaa oofee badii balleeyse waan balaa waan taraafikiin namarra qabu miseejiin irra narra seente je miseejiin namarra seena miseejiin narra seente badii kan kee kanaafi kana qabda ni amantamoon amantuu dura yes jechuu yookiin no naafta waan kana niin hin fudhadhu akkam yennaan no jechuudha de am badii takka balleeysen qabuu ta'ettu maal nafide kaameraa sadii nafide je
miiseejiin irra ergee jedhe kaameraan sadeen yeroo makiinaa hin oofin duraafe yeroo yakka balleessuudha jiru saniifi achi booda anaa keessa taa'u kaameraa wajjiniin footoodhaan qat godhanii biiroon qixaataa kaa bakkii qixaanni irraa deemu dhab narra goote jedhe akkasin laaleetumaan ajaa'ibeetu jedhuuba maaliin ajaa'ibe dhiiroo makluuqa an kaaduu kaanaan waan hin balleeysine ji'eetiin morma dura dhaabbadha ennaa makluuqni akkana waraabee akkaanaan duraa boohuu hin dandeenyetti akkanan akkanne rabbi hoo afaan kamiiniin duraa deebi'a afaan kamiiniin dubbii jala deeffadha guyyaadha yooma tashhadu alayhim alsinatuhum guyyaa arrabni irratti ragaa baatu harki اليوم نختم على أفواههم guyyaadha afaan isaanii qollofe watukallimuna aydii harki nu dubbifte miilli isaanii nu dubbifte qaamni hundi nu dubbisu san kaja'u ammaan gayyaa daddaje ammaan jecha rabbii ol tahee subhaanahu wa ta'aalaa yaa daddaje هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون قبيا قيام ربين جو كوني قلمتين كنو دغادان اسن رتي هاساوا نوتي اججو كتبو رتي اجنيه ملائكاتين وان اسن حجتني آية جو لاله سبب سنين توبدجي وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد يؤغلي قبات وني الدنيا رجروتون هوندي سيكا جيلجت رغسيتاتي رغا برات التناجمت رب جراچو دافيس حسابني غيا قياما جراچو دافيس وهند سورة سيدا ربنا الدنيا تنرت أسباسه جرا خنانين جچ ربي سنر الله سبب بدين أن يكون كلاتا أو في بلليسه كاميرا دا ورابمين الرئيرغمرتين كما ربي دي بيجيتي قديراتيس شوفيرا كون كلاتا داتي كون كلاتشيسا كون كلاتا داتي توبدن سبب سنين توبدجيه كما ربي دي بيجيه كونيس سينا ورغم ربي توبته خيستي بريسي كون هون دمال نو يادچيسا جچ نبي كenya صلى الله عليه وسلم حديث ابن ماجه خيسجي عن ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة أكن جنبي كenya صلى الله عليه وسلم أني أمتوتا toltuu akka gaara gammoojjii gaara gurguddaa toltuu akkasiitiin guyyaa qiyaamaa dhufuun beekaa je bayda adii qulqulluu tana فيجعلها الله عز وجل هباء منثورا سبحان الله كان ربنا هباء منثورا غودي دبمسيسو تولتو دلغودان اول دلغتني تنول امته توكو جيره جنبين كenya صلى الله عليه وسلم غيا قيامه امته سنين بيخجي ummata toltuu akka gaaraa kanaaniif jala deemu ka toltuun isaanii habaa mansuuraa dura taatu jechuun dhukkee siribsiribii ogguunii fi nagarree waan halaala ogguunii fi ilaalan bishaan fakkaattu lafa akka gammoojjii bakka akka ispaaltii irratti yeroo aduun jabeessiti kan lakkaati deemtuun si dura deemtu lakkaati deemtuun si dura deemtu bishaan seetaa bishaanii miti waan toltuudhaati seetu tan ni jirti seetu tan hin jirre akkas godha jedhuuba ogguu kana Thawbaan yaa rasuulallah sifhum lanaa جلهم لنا ألا نكون منهم ونحن لا نعلم يا إرجع ربي أمة سناهمي أمة سنو ملسي بفزانين وهمي أكو صوني في بين إنسان الرانتان النان قال مالجي أما إنهم إخوانكم ومن جلدتكم جي أمة مو إسلام يفين جو أبليين مخيسني أمة مكة خيسني ويأخذون من الليل كما تأخذون والرسول من سنة لنا مسومن ورا صلاة الليل اللي صلاته أكما إذن صلاة كان الرد ولكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها ورا موان حرام وقو ولب بهن وان هن إيقن نجي ورا خبا حقان في ولب بهن هن إيقن ربي كاميرا ربي أركان ربي ملايكان ربي نور جرتي مراقبة نور جرا guyyaan kun arruma kuta malee guyyaa qiyaamaat akkasitti as deebi'a warra hiyyaan sanii je saniif ahibbati fillah
obboleessa kiyya obboleettii tiyya waan dabarte nabiin keenya sallallahu alaihi wasallam silaa isin dilooytanii tawbachuu baattanii rabbiin ummata tokko kadilaayee rabbi tawbatu sun fidata je kana jechuun maal jechuu rabbiin ilmi namaa yoo isa kadhattee si jibba rabbii yooniif kadhattee si jaalata wanni dabarte yeroo amma waan kana dhageessirra ija kan kee keessatti gurra kan kee keessatti waan nama biratti hin goone ta kophaa gootu ta rabbi malee ilmi namaa si quban qabne keessatti rabbii kan kee sodaadhu ibnul jawziin akkana je namarraa nama rabbiin halmi mubaariz meena asbahi jeuni jira je meena fi ati khafirraa dhorku wallaalla na asbahi rabbiin jewu jira je me kamit jannaan namni bir na asbahi sin jewu guhum nasaif abdate kini jewu awa nama biratti afaanan akkanan jajjeini me ko baada waliin bakka kana da ina sin jabar namni if abdate kasimi namni nama rabbiin akkas jewu jira je akkamit jannaan nama biratti badin dalagu hoggu khobaadhaani dalagaa je namni san nama rabbiin kunoo khobaasii bihe mee waan fiddu fidi jeeni je laakiin ammoo rabbiin yoo mehelu walaa yoo homelu qaba malee hin irraanfatu rabbiin qaba namaa qaba jechuu qaba inni sii qabu kana keessatti milkaawaan namaa if harkeetii if yaadatee tawbata ammoo hongaawaan kasaaramaan kan rabbiin hamtuudhaan toltuudhaan hin fadhin keessa kuteeti if irraanfatee if dagatee itti fufa jechuu warra akkasitti itti fufu san rabbiin hin godhinii warra tawbatu warra if booda deebi'u warra san rabbiin haa godhu warra kaameeraa mana keessa kaayisan irraa sababa saniin tawbate odoonii fi kitaaba alaayituuna ila Allah jedhu jira ganaa sagantaarra walii dhiyeessuu teenya warroota tawbate namoonni tawbate kun kan abaarsitti qeebalamee sababa suniin tawbatee jira kan nama zallamame hoggaanee fi nama miidhe agguunii fi rabbiin nama sanirraa kafaluu arke sababa suniin tawbatee jira kan ammaas akkasuma ifi manaama hamaa arkee sababa saniin tawbatee jira kan ammaas kan ifiif karaa gaariirra hin jirre namuma gaariirra jiru nama haala gaarii qabu arkee sababa saniin tawbatee jira wanni sababa tawbaadha namaa ta'u hedduudha jira kana hunda wanni walii himnu maali laqad kaana fi qisasin ibra seenaan gorsa namaa taati jechuudha gorsa namaa taati daawwitiidha keessatti if laalla anis atis akka keessatti if laallu jechuudha fi nabiin keenya sallallahu alaihi wasallam an ta'budu allaha ka'annaka taraah fa in lam takun taraahu fa innahu yaraaka akka waan rabbi agartuutitti rabbi gabbari yoon arkin ammoo isaa si harkaa beekii je akkasi obboleeyyan kiyya guyyaan irra dabru kun sa'aan irra deemtu tun baruni deebitii warra beeku rabbi nu haa godhu warri jaalala duniyaadhaatiin makame warri duniyaadhaan machaaye guyyaa qiyaama guyyaa sakaraatul mawtii malee hin beeyfatan ja warra guyyaa san beeyfatu rabbi nu godhini warra arra beeyfatee karaa khayriidhaa hojjetu rabbi nu haa godhu guyyaa bakka sakaraatul mawtiidhaatti tawbachuun waa takka waan sii gootuun qabdu fir'aawnaawu yeroodha bishaan isa fuudhuu giyan amantu billadii laa ilaaha illaa huwa illa alladii aamanat bihi banuu israa'iil rabbi haqaan gabbaramaan isa malee hin jirre ka warra banii israa'iilitti amane san malee ka biraa akkan jirretti amane ennaan jibriil maal je لو رأيتني وأنا أدس التراب في فمه جي مخافة أن يدركه رحمة ربي جي سلا يرو فرعون كزتي ربي حقان جبرمان إسمال إنجر خوار بني إسرائيل التأمن أمسون التأمن ويرودن سهرات الموت خيس الجو أنا هرف بشام باركي سافودي أفان ساعد تكزت تخو أفان ساعد تكزت دي بسلان أجر تاني أجايب دجي أكما رحمن ربي سند كم نفجيه جبريل كنا جمال بدي ساعة خيس أسكت سنين رالله جو yeroo kasi sakaraat ni dhiyaate toobaan yeroo gartee sakaraata yeroo aduun ol deebite hin qeebalamtu jechuudha saniif warra arraan toobatu warra arraan waan addunyaa tana hundarraa ragaa tarabbiit irratti fudhatu rabbi nu haa godhuun isin hin ja'a inshallah sagantaa biraatiin hamma walitti deebinu tanaan warra akka daawwitiin yookiin gartee qalbiin namaa naziifooytutti tanaan if naziifeysee if qulqulleessu rabbi nu haa godhuun isin hin ja'a والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته